Candi Agung di Damongan jadi. Yang subuh lantas si Dewi beresidu memanung pejenengan di Dewa Agung di perkawanan. Nih subuh Dewi ngelaran winayan yang nih Dane Madan di Prabu Sino beresidu Dewi ngadukan sahananin isin puri ini di jagat Bojonegoro. Jadi oleh kengken bani Dewi Bang beresidu sani Dewi memanung pejenengan itu. Jenengan keris sudah malu dahat mau kamu kengken lah terus mendewek lakar ngingin ang winanya maru dewek ingat kapan Igring Sing Wusi presiden ngasurin sahananin bejenengan dan mau kamu ini lakar gelarin dewek pang presiden sana dewek. Sinah itu dua bong gede di puri kanginan lakar mau pijo jatuh kapin gede wek jadi lakar tampil ke puri Ayu Dewa pianak. Jane sumeken bapu. Metakon kaping jeneng wiyaden mapitutur. Duaning kenal ban bapu nyestekare buat disebang pada laksana jenenge. Itu masih jeneng supo nawang urip nebak narko ane ada di benak bapu. Awinan bapak ngajak beli di Dewa ini. Nah, ini sudah beli. Di Dewa subuh beli. Subuh liwar tekereng doang dasa tiwar. Patut ngumpunin semaru wisaya. Apang danan dari pocol lipidan itu. Betara siwang ngeseng sangyang semaru rantik. Dong di sekala jami ceneng lakar gue. Ngelanturang pembagi ini subuh. Apa ketemu buin semara kelawat ratik nah lena teken tu ide wapang mase idayang nebus utangnya teken reramo patut idewo menjatuh karma benpidan mas ngelah idewo pianak nak ini itu mara kone madan tutup utangnya teken anak tua nah jadi kena bapak mentakon ada nih beli dini di pesama jeneng subuh perakat wirase kakek lidoi beli itu ada takonan pak subuh perakat hitungan atau baca-baca penongonjak orang dewa masuk tinggi dan akhir lisa hanya ratu aja pilih aja tidak ngunas pengampura rengangan aja semalam
lautan ya. Aja. Dua ning ngaji wandang guru rupakan titi. Sanang titiang pacang aturang ringangan aja. Maka sujaten titiang sampun puput bebahasan ngiring-ngiring tiang. Kumanti pacang ngiring kayo di den. Jang kepala tirapi aja. Nah. Nesupo ane gumanti antos-antosang bapo ajak-ajak bapo panggo dadi pegat pemargan leluhur ulin supo jani jeneng naur punagi ngatepang nyambung gue Megawangi kelawan Bojonegoro. Bapo tuwonya napo, sangat mon-monan bapo. Sing apangnya kene adung truna bacane. Bapo subuh man ngedes ate ni dewa. Di dewa subuh kone prakat pawilangan. Subuh adung ane ade di tetap dewa, lawan di tetap menjadi adung. Bapo jujur metakon saja buku kekeh. Manti watah medaging pisang kadi aturipun. Ya. Kemauan titiang lunas pengampura banget. Menawi teu sampun ngelangkungin pemargin titiang. Kadi purune ring di titiang wahayati. Sekali mangkin titiang sampun ngutus parkan duwene marung wali kabudi. Mana presidenipun mau kasang kawentenan titiang pikiring bersama. Itu subuh pesan dewa. Ngisinin pada titinin sang ratu ratu oneng mbak pengorape ni dewa subuh duwagnya setara munik di kayang rame subuh ngadakan utusan doa mula pemargin sang ratu ratu nah bapak lugra mirip jani ada pedewasan lah pakinke ni dewa pacang ningal asrama kesarengin mandayati bapak lugra. Yang sapunika panganikan yang mahayati kalintang gargito manah titiang luaning panemanya limangkin titiang pacang mau pamit sakit pasar titiang nas mau pamit Rahan Titiang nalar lunas kepamit ringangan aja. Becek-becek aja melungguh pikiring kesama aja. sakewalo bapak melin yang ngidit kekini-kini subuh dewa pulangkep itu di Bojonegoro engal-engal yang bapak kainan cucu cucu muani yang nas mau pamit man ya nyai bareng lah kan ngiring Bang yang ngerangkur ya nih dikirim bersama Bang yang titiang pacang iring kemargan. banyak cara pemargin Dewi Sita melawan sang Trijatha pang sedulur nak menjalah madak raharja pemargin ini bapak tansah ngastiti oleh pesawat yang nas menjalan Semua pakai. mulut wah keto sangkaneng pangikat pejatu karma mulut seng dadi bakal kuledah kojani pas wecan di dana keling ser luwih mereka pedang beli rasa syarat ini bakal memundet Lihat. Kemauan ledang. Titiang angen beli semetong. Kelintang tamat pisang. Mang nani ledang kayon beli. Ngenikahin sekian titiang sapun aku sudah armani nanti. sing sadang dia melakukan sang sayur kemekas tidak nih apang sejati digelis kalian beli nih bakal nyinayangi dewa di purem beli deh kan mari Kita sapun ikan terus sama. Oh, itu dua pun gede. Kengken lah, terus gede dewek lah karena pulang. Sinah itu lah karena bisa ke aku ini dijaga. Mekejang banyak kesumuyuk lah karena kurang.
Dini mulai dewek patut ngelarang tani madandang mau weji penglihatan penesian aneluk anawan kano bang persidesan itu mau pasangan salam hari jadi sedang lu mengesak jadi sedang itu mengkolom di pegedongan dini dewek lakang-lakang penglihatan bang persidesan apa ini dan kedahannya bisa lihat ingin kalian lihat Iwasin no ingalin dit banyak-banyaknya ngayah suwile karyo bekerap kame anido anaknya agung ngambil hari nido tuh teman jani apa lantas ngaturin karyo na mau jadi nama turing itu anaknya agung matur apa itu nak mau kolam bu mampakan lawangan gedongannya mampak na pengantin barunya 2 hari saja sang ada apa? Datang. Itu anaknya agung kesandingin mendesti di balik gede ini. Itu ya cengai-ngai ya. Seketat. Aduh kudia Masa aja lah mulut kapang itu kancing. Tunggu jangan saya rapi nih dong sarang mau kolam kau. Sing kena bencana. Besekan jangan boleh foto anak baca penyuti rupa pada dicelulok. Kengken bete madayo ne jani dah. Jangan rasanya ini. Matur yang sebalik. Orang kok nih. Weh. Si geratak. Geng dia parakan beli ini. Marah beli ngeraukan ijak perjani mekesiap tur mulai. Di bang tawang sumakan kengkenya kena ya nih. Lan ale ya lan. Baik. Kengken tuh nih. Kena bencak madayo. Dan kok kene umlok ke sini nih kalau dia yang pada no terus satuan calon awang kalau gini. Risampune cinaki yang dados leme mangkin mediosan pisan kuentenan parakan beli. Aku ingin beli apa beja ya. Ini masih saya kerasa. Ini nak kedengeran ya. Kalau ke bos kan Yang sampune tukang yang tidak apa jangan ada sampai. Paman. Sing besar liman catar, sing besar liman. konem. Senjotet dari dari lemowit. Kalau lu kai balik ke gini, cara jelas sengalah sikut. Cinawan, yadi tumen tekemai, seru masak ya cara tamiu. Kengken patut nih yang nyakar nyapu tamiu. Hah? Pernah mulu ke gitu, pati klit. Bas ngencot tadi jelamon. Aku napi ada sandok yang matur itu kali dewa.
sapuniki parene kan. Dados wau kemana anduk titiang beli. Minap sangkanen sipenan matan parakan beline. Iwas dan titiang besane ngiring angan beli. Titiang sampun berasa. Rengsik yang titiang puniki jatmo nisto beli. Tamat titiang kelintang. Mang nenen dados kekedekan bumi dikereng puren beli. Bang yang sedikit pajang wali. Adik. Alah. Dene ciwe. Pangkengken kone ketuang iban sih. Yang jadi melaip ngambul tas ada ngelak kemudian. Bang Yang, Wih. nenten cokori dewa ngawenang idoyani sampun kayun budan peroragaannya cek Bang Yang nih kok. Dan kirana istri. Pas dua ganti dari jelmu. Gelang ale yadi kemu. Kepesraman Megawangi mulu bakal kekinian cai. Agung. Pamitang lu gereu di tiang aratu. Sematre nenten wenten manah di tiang urun ring Cokor Dewa. Sane manah di tiang yang kantos Cokor Dewa pacang seterusana ingat di tiang sapunapi satuanipun Sang Erlangil sanirian menduwe calon rabi uning anestian lokan rangjana sapunapi penados jagat ideone punike sane manah di tiang Tuh kamu alian kai saya gelang resep. Sakit walau listen sekarang lihat. Nyen tu yadi. Ada yang putra ni sang wiku mau tamu tuh. Apa ada unduk bakal ke keto? Ada unduk cara cai ni. Yadi bakal majalan ngelarang penestian. Nang kenangan. Kesiro kene antuk. Menawi idona elingsir sampun tangar menawi manglo sampun ades kererahang menyan. Menika menawi awenan kepijo guna-guna kepijo ngangkap menika menawi. Nah, ini nah. Pang dong ngelantur bicara nenek. Kimut kan lah. Pang skala matan cai ni. Utawi kopeng kini presiden lah kami ngah. Yadi bakal tatas bah. Ingin aken. Sapunampi beli. Dados kuali beli ngerurup sikian titiang. Wenten parine kanapi dan puri beli. Tadi sen prakah panamul ini dewa. Ini ngerani yang sungsut kan beli ini. Ibu ko jani. Di dewa kasih nangga ngelarang penestian. Mawenan patiklit melaip parakan beli. Lihat. Beri sampune wenten pamanikan belinya sapunika. Keselengakan yukti manah titiang beli. Puni kita titiang sane kesini mau ngelarang penestian. Ya ini. Tugas di pasraman. Apa sing ten ideo kapai kuno-kuno. Utawi pengegir yang babakal itu anak elingsir merapat dengan ideo. Kasujadian di tiang pacangan orang rengangan beli. Di tiang rapi ngiringangan beli meriki. Kumanti sangkanin manah di tiang rahayu. Penjalaran anduk tresnan di tiang rengangan beli. Dan wentas kadi sapunika beli. Kemudian nebuka kini di bene raka ideo. Lugro di tiang ratu dulu. Dados palungo cukur di urban sarang itu ya. Wenten napi ratu dulu. Iya. Ni undok ya hati. Pas tumene latasnya berkading. Ni jani subuh kasih dengar ngelarang penestian. Rasa keselangakan. Sira mau pungatur rasa kuning kering linggih palungo cukur dewa. Yo parakan lah. Yang pikir tunggu do dewek para kan ada tidung iya. Aturang cairing linggih dan aku gede.
Yen bungut saya ini beli, bungut saya ini lakar wek benernya nak. Tapi dewanda kasapunika kemanten Gusti. Ya diastun Gusti mademang si ganti tiang misadio manah tiang riantukan jantan matan tiang sana ngetong Gusti. Yen belikan pun sumenia ring sekian tiang. Tiang puran kacang nyumpah hangang beli. Manggane sekon jaga teh tiang sana nampak. Wah, Bung. Rasa-rasa kesemangan si ganti tiang. Nindan Pursido tiang jadi mau kuatur. Kimot hendak Raden Limurti lantas untuk melihat di buku ini dan digengken pamit cuma sekarang komandan Makina sampun ikian pengatur satu. Iring tangkil mereka ring puri kangenan. Ring ide irake. Tapi kemahawenan sampun iku. Duane ni ide irake uning mata tenung, uning mata tengat. Nengerang jatmu sane ngelarang penesian anu hanelang janor. beli uning margin buka kita Yukti madahin. Kuning itu nengerin sapa sira jatmone sanengangen pengiwan kuning itu. Nah, batur cek. Pilih becik mereka punacang. abang sudah jalan kayak di dewan kena beli masih pangkat di jadilan tangkil kapan lagi beli itu di puri kangin Mana tiang ngalah sapunikong. Yen sapunikong enggak tiang tangkap. mau latang pamatakin jangan pas Tinggi mulungut cukur dewa yang bijak dan mau kasar. Hirkan, kaki dia bang. Ngenen winayan ini semadu. Ini cuma bang presiden dewa ngadok kang isin puri ini di pojok negara. Jual lakar tanggal bukan ini.